daun do las miroha. Jadi dia muna nama lo nami. Ya dia manggili. Asa totong betul nami tuan godang nami. Nama muka udah no. Kami masuk godang panggilan nami. Asa totong tuan tadi wata, na totong nama nopo lagi lo tanon. Asa totong di orasi saduna akan nanti nopana. Baik dalam mah nama kartusi. Mula-mula. Godang mula-mula. Wow dia deh. Jadi kami nak melihat dia mah orang musik nami. Assalamualaikum zolo dia di. Ya dia manggili.